Assalamualaikum, saya Nur Hayati. Saya ni pesakit kanser payudara tahap 1 lah. Jadinya saya pakai BC 300 ni sebabnya saya tengok gini, mula-mula tu saya pakai ke anak saya, dia accident. Lepas tu kat pakai ke dia tu dia luka muka kan, pakai ke dia tu. Pakai hari pertama, hari ketiga tu kering molek dah. Lepas tu hari kelima tu cabut molek dah kuping ke apa, tinggal comel dah kulit dia nya. Jadi saya pun pakai di saya pula. Saya pun buat testimoni di anak tu, buat di diri saya pula. Jadi saya pakai tu, saya pakai di luka payudara saya. Masa tu dalam seminggu lebih, nak dekat 2 minggu gitulah. Saya pakai di tempat jahit tu lah, di tempat jahit tu. Jadi bila saya pakai tu, daripada sehari ke sehari tu, luka tu, tempat jahit tu makin lama makin comel, makin lama makin comel. Hok daripada nampak merah-merah tu jadi kering molek dah. Jadi kering molek dah. Jadi hok warna merah-merah tu dia jadi kering, jadi warna coklat dah. Lepas tu bila pakai tu memang rasa perubahan. Macam perubahan tu macam ketara lah ke. Lepas tu saya sapu juga di payudara saya, sebelah kanan, sebelah kiri saya sapu belakang. Jadi kan hok bekok-bekok ko, tepak bekok ko, tepak sakit ko, tepak rasa sakit sarah di lengan-lengan ke, kita rasa lenguh ke apa ke. Saya pakai belakang. Rasa macam ajaib lah kering ni, sebabnya setiap kita pakai tu alhamdulillah Allah beri penyembuhan. Jadi sayanya banyak botol dah lah habisnya, memang banyak dah lah saya guna, saya sakit lutut ko, apa saja sakit saya memang saya kesapu krim tu. Dan alhamdulillah lah dengan konsisten kita guna tu, alhamdulillah lah Allah beri penyembuhan. Gitulah.